e toi o whalofa ma whatalofa atu sa mola atu no pele liwa ingo le fiafi i le suafa manu malo le tātou li o lo Yesu Keriso lo tātou whaola e toi whawhelo e tuai le tautua ma le au aunanga al tātou misiona al Global Kingdom TV malo le soifua manuia malo fo'i le whatotoa le ni aso i 𝚟𝚑𝚘𝚎𝚘𝚡 sa whenga iai i ia le alofa ma le anga leo le tua i on whaifoi on tātou toi whatapai i lungo pe au ngalu le ea ni vaenga o le fiafi o le whawawino le tātou por kalame manai o le manava o ngā ruenga mo moli atu mo o e hala i le tautua ma le awonanga a le Global Kingdom TV o le nawa e sila mai lungo le tātou screen o le tātou tuswhaitau o le mua pe teru lo mtau poe whaa ia lon fai poe fitu o mai ai se whamalosi mo tātou ia ua le pao mai le au na le tua na tu e whengai ma le tātou manai ia whaftai le tua mo pēr le avanoa tātou te i whaasoa iai mo pēr le avanoa tātou te whaasoa i le upo le tua wār tātou savalima o tātou ngālu le ai o le whamalosi a le apostolo Peteru ina ua ia tulai mai o ia o auna le tua whai o ia matanga te tau e le lei a Keriso o ia o le apostolo o ia o le auna o ia o le so na ia whamalosi le kalesia ina ia mataala matatalu whaautauta i mea uma au wā lata mai le ngata anga o le lalolangi. O le whamanatu ma le whasoa mo tātou ni vaenga o le fiafi. Ina ia tātou manatua o tātou ia yaso i ngata ai. O tātou ia yaso o le ngata anga. O tātou ia yaso amuli e peiona fola mai e le tospa ia te tātou. Whawhelo i atu ia i lato umalawa lo mafuta mai lungo penga te whailangi au auna le tua i so se maota ma so se lawa le au whainga ruenga tofia le tua i so se tovine ia whawhelo i atu swafa manu malo tātou li o Yesu Keriso o le atu hoi whamalo ma whawtetele i au auna le tua au tuwaa mai fo i le yaso i lungo le au aunanga ma le talainga ia wale fola ina o le fina ngalo le tua whaamanuia tele le tua whaaftaita pena ma lo sa ili a wale tua malona fina ngalo. O le whaitawina leo le fiongpa ia le tua e whai ma whaamanatu ia te tātou. O le momope tere whalo foi poe fitu male foi upoe valu ia whaatase ei male foi upoe hiva. Whaponga mai au whaitawina o le fiongpa ia le tua a ua lata mai le ngata anga o mea umalawa o le nā ia whaatautai ma ia matala o tau maritatalo ia mua i mea uma o na maua o tau o le alofa nau o le tasi a wao le alofa e ufi ai anga sala i tele ia o tau talia malanga o tau malele mui Hallelujah o le apo inga le apostolo Peteru le kalesia ma toi whaamanatu le kalesia o le wholaunga ma le sāvalinga o tātou iai toi aso o tātou iai toi taimi o tātou iai aso amuli o tātou iai aso muli o tātou iai aso whaingatā o tātou iai aso e ngata ai whawhela i atu i le au auna le tua i songa toina po le whawhengainga i a 𝚟𝚑𝚘𝚎 so i whamanuia alfa atu dad a malo fo i le ono sa i 𝚟𝚑𝚘𝚎 wale neiva yaso e le anga le leo le tua i le whai unga fo i le neiva yaso i le whenga iai nai tua ngā ruenga whaatai talo whaatai fo i tapo ai mai o le alau tātou iai le whawawina o le tātou manai ai o le whamanatu lea l'apostolo Peteru i le tino Keriso, i le kalesia Keriso. Ua tinga ina Keriso i le tino o le sui o i tātou. Ia whai ai tātou.
ia whai ai ke riso ma o penga ia te o tau pe a whai tātou te maua le loto o tātou lii o Yesu ke riso o le wingala na le whaamtalanga o le upo le apostolo ekalesia ua tinga ina ke riso i le tino o le sui o i tātou na maliu mai lava Yesu na ia tu ualo na mamanu i le langi a ia sau o ia o tangata sala, sau o ia o le polonga, sau se au wala e sili o na maua lalo. Ina ia tātou maua le ola e whau. Vau lea le fe metala le apostolo Peteru. E kalesia, ua tinga ina ke riso i le tino le sui o i tātou. Ia whai ai ma penga ia te o tau fo i lea lava loto. Le ale tūlanga o lo tātou iai le ngā ruenga ma le sāwalinga e maisa o tātou fō launga o le whātotua. Ia tātou maua le loto ke riso, whai ma penga o le tala le lei. La wā tātou te tī ngai le tino. A wā tātou te whea ngai pēa ma puapua ngā ma whainga tā o le sāwalinga. A whea mai le wha mā losia le apostolo Peteru. E kalesia, manatua, o ke riso na tinga ina o le sui o outou, whai ma upenga ia te outou fo i le lava loto, a wae o mai ti ngā ma whainga tā. E awhe mai whaafita uli ma puapuanga, ina ia le toe usi tai o i tātou i tuina nau o tangata. Iona tau sanga ua totoi i le tino. Amen. Ia vi ia le lei whaktai atu le sunga whawhengainga ia Paulo Mikaele le mafuta mai whamaloa tiko i le auna i le tua malona whina ngalo sunga whawhengainga ia Fiu vi ia le tua auni ngalo ia toe tale tu lai lima ngai atu tātou taulanga fiafi ia whawhela e tuol tina ia Roberta Pele Masina whaftai tuol whantua ia lufulu moi malo mo tātou testimony awa whamanuia tele le tua ina ia le toe usi tai tātou i tuina nau. A wao leo tātou iai tau sanga ua totoi le tino. O lea la e whamanatu mai le apostolo ia te i tātou temine, pol whamanatu le apostolo le kalesia. Ina ia usi tai o i tātou i le fina ngalo le atua. Amen. E inisi o kerisiano e o mai loa whainga tā mo puapua ngā tongi solo. E ia inisi o le au whātua tua. E o mai loa mea tui ma mea ona le olanga ngalo le wala aua le tua. Ngalo a toa lena a mataina le ngā ruenga. Pe o upo le apostolo Paulo i le kalesia i Filipi. A o le tua na ia a mataina le ngā ruenga le lei to tonu ia te outou. O ia lava na te wha ato toa ia te outou. Se ia o i le aso e toe a fio mai a Yesu. Pe upo le pesi. O le aso fia, o le aso o le oli, o le aso vi inga, o le aso tātou te whaapea ni ai, ia matua i vi ia o ele atua. Amen. Lea lau tātou iai le fiafi whamna tuina mai, ia o le upo le atua mo tātou, mataala, matatalo, ma ia whautauta i mea umalawa. Ele o tala Peteru le kalesia, ia ngata i aso ua mawai. Po le olanga nei o na whai ai i tātou o le manao o e whaapaupau. A wana sa vavali i lātou le whaamata aitu ma le tuina nau. Na inu tele i waina i lātou na poula. Whai inu ngā awa ma le ifo i tupua o le soli tū la honu. O le whaitaanga, o le muli lulua. O le fasioti tangata. Mea uma ia u whaamanatu mai e le apostolo Peteru i le kalesia. Kalesia ua tinga ina ke riso le sui o i tātou. Amene. A whe mea ia whai ai ma penga ia te outou foi. Lea lava loto. Amene. Ia foi lea ese le tā ua o le tātou whaatalitali le taimi o le tua. Le wala aua le tua ia te i tātou. Tātou te o le ngaluenga po o awhainga tā, ma mea e o mai le onga o whaafita uli, ma mea e whaafsa ngai ma whanau le tua. Aia,
Ya la fe me upo pese a Yesu ilo wa. E te ata i le wha. Amene e tu tusa aso le sa valinga ia te oe. Hallelujah. Le la fa manatu me ia te i tātou. Aua le ngalo ia te i tātou. Na te ngā ina ke riso le tino le sui o i tātou. Ia whai ai lea penga ia te i tātou. I lea lava loto, le loto lo tātou ali i o Yesu Keriso. Na ia alu ai lungo le sa tauru e whatau nuu le misiona. Ina ia mangalo au, mangalo oe, maua i tātou le wha sao toina. Le toi tū manu malo. E peo na ia toi tū mai ai le oti, ma le tuunga mau. Ina ia tātou le toi usi tai le tuina nau o le tino. Tuina nau o mata ma le wha lia vale o le leo langa. Hallelujah. Awao leo o tātou iai tau sanga ua to toi le tino. E le se ala le upo tu spaia. Amene. Mele tau e on tātou mataala. Tau e on tātou te talo i asa uma. Tau e on tātou whaau tauta i mea uma. Langa leo tātou iai yaso e ngatai. Ao le sini mal wha moe o le sa vale o le tala le. Ina ia usi tai o i tātou i le fina ngalo le tua. Amen. Pe o tātou whasoa i pōn pō. O tātou o auna tausi mea le atua. A whai o ao le whai whi au. Le ale whaiva ma le tiuto le mta whai oi wa mai le atua i a te au. Whai whale lei. Tausi whale lei le ngā duenga le atua. Amen. Au e te popole fua le wala awina o les tangata. Au e te popole fua le whaiva les tangata. Au e te popole fua le mea lofa les tangata. Au ole ti ngā fuolo loto le tāleni a les tangata aia. O le ale mea wa avato e le atua i a te o. O tātou o auna tausi mea le atua. Amene. A tātou ola i le mtau koe limo le tusi le tātou te le mtau koe whā. Whai mea al tala pēteu. Ia tausi le lafu mā moe a le atua. Amene. So e whapena uma le ato le savalinga le tātou te iai. Amene. O tātou o auna tausi mea le atua. Le sa au whai tauina le pōn pōr whaperitania. We are God's stewardship. O le swa peritania na iai o tātou o manager. Whai vai iai le matango fio le upo le atua. Ia le li whawhile atu le sunga le whai au le li whano ma whatua ia sāwa tai ma futa mai. O le whina ngalo la leo le apostolo i le kalesia ina ia usi tai o i tātou i le whina ngalo le atua. Amene. Ina ia awane i toi sāwa vali i tātou i le whaamata itu. Awane i toi sāwa vali i tātou i le tuina nau. Awane i toi inu tele i waina i tātou. Awane i toi fia i tātou i poula. Ia wai lea au mai le upua le atua e whai meistanga tai lea sea whaina o le. O lo ka ingo ai whale. Le asea whainga o singa kasi ai o koe lalo mori emo i oi. I whale fo ie koe o mai ai. A le whai mai ea. Ina ia usi tai o i tātou le whina ngalo le tua. Ina ia le toi sava vali i tātou i tuina nau. Whaamata aitu. O le inu i waina. O le poula. O le ifo i tupua. O le whaita anga, o le muri lulua, o ka se tele o mea iwa au mai. Ma toi wha manatu mai a te i tātou. Vi ia le li. Vi ia le atua. Ina ia tātou maua le ola e wha avavau. Amene. Au e toi wha tamala le taimi. Mata ala, mata talo. Leo o saunia i tātou uma mo le wha masinonga. O loo anga i mai le to o sao le atua. Amene ai o le tu mau se ia o i le ngata e whaolaina o ia. Mi ia leli. Me lo tala peteu e kalesia. Tau te tala atu le tala i le o saunia e wha masino i e ola me woti. Me lo tala peteu i le kalesia o le mea lea. Na mātou fola to i le tala le i e woti. Ina ia whaasalaina i la tau i le tino i la tangata. A e ola i la lea nganga i la lea tua. Amene e oti la i le tino. A e ola lea nganga i la lea tua. Pe a whai tātou te salamu. Ma o tātou mautino.
ua tingāina ke riso le sui o i tātou. Ina ia usiusi tai o i tātou le fina ngalo le tua. Ina ia le toi sava vali tātou e whaapei o e whaapau. Amene. Mai leo tātou mau. Aua lata mai le ngata anga. O mea umalava. Ia whaauta-utai. Ma ia mataala o tau malitatalo. Ia mua i mea uma o na maua e o tau o lea lofa. Nau o le tasi. A wao lea lofa e ufi ai. Anga sala e tele ma whai muli. Ia o tau talia malanga o tau. Malele mui. Mea leanga le o ile to tele o le nu o le tu o le nu fola ila. O kase ko a kele o le au mui. O kase to tele o le au le tatalo. O kase to tele o le au le matala. Mau o le poto e le se fa uta. Amen. O le toi wha manatu mo i tātou. Lau por kalame manai o le manava o ngadwenga. A ua lata mai le ngata anga o mea umalava. Tātou wha uta. Mataala matatalo. Whai mai ia mua i mea uma o na maua e o tau o le alofa nau o le tasi. Se po le ale manga ngai o tātou lotum, tātou me whai o tātou ainga, ai ale aise alofa. Whai mai e pe tātou te tau tala inga ngana tangata. Aleluia. Tātou te perofetani, ai le aise alofa. Pe iai tātou o su me palo tangi. Amene. Ia whai ua tuai tātou manai le fiafi. O le wha moe o le apostolo malona loto. Le whai mai e tala pe teu. Ia whai ei maupenga ia te utou fo i lea lava loto. Amene. Ia utou talia malanga male le mui. Au e folau le nei whai ngā malanga o tātou sava valie. Whea lava o lo e tautua mai au ngai. Amen. Pai peke le o mui au na le tua. Pai peke le o mui seisi to tono le ngā ruenga le tua. Pai peke le o whaisau tala i le tua. Amen. E langa a whailau tala i le au na le tua. O lo uso lo tua fine. Ua whailau tala i le tua. Whamanuia le tua i ato o le fiafi. Lea wanga i ato tātou taulanga fiafi. Whamanuia tele le tua sa mo le atu pele. Ia o tātou manai nai manava o galuega mai tātou whaamalosi i le momoa pe teunum tāu pe whalu pe fitu. Whaamanuia tele le tua isi o tātou ainga iei leanga leo le tua tātou whirai i lona taimi masani le vai asfou a wale whauina o tātou. Langa tātou te whirai staimo le fiafi ia wā tātou por kalame whatulanga ina. Ono Yesu. Amene mamene. Yesu ua o maua le wha moe lea ea sesi me o totoe